en kuyucu mardonlar bile kuyucunun kulavarlarına koşur. Традиционная туркменская свадьба – это больше, чем просто бракосочетание. Это глубокий обряд, в котором переплетаются культура, история и семейные ценности. Подготовка начинается задолго до самого торжества. Семьи невесты и жениха играют ключевые роли. Каждая деталь имеет значение. День свадьбы – это праздник для всей общины. С традиционными танцами, песнями и обрядами он превращается в живое представление. Символы, такие как алажа, украшения, дары – это не просто красивые элементы, а носители культурного наследия. Современность вносит свои коррективы. Некоторые обряды остаются, другие уступают место новым трендам. geçelim olsa. Anaların hemmeye yeter. Kâtı yüzümüzde şak olsa. Öyle fikirler gider yanında var. В центре каждой свадьбы – любовь, семья и уважение к корням. Это праздник, объединяющий поколения. Туркменская свадьба – это не просто объединение двух сердец, это грандиозное событие, которое отражает богатство культуры, национальную гордость и семейные ценности. Свадебные торжества у туркмен сопровождаются особыми обрядами, которые передаются из поколения в поколение, сохраняя свою подлинность даже в наше время. Подготовка к свадьбе начинается задолго до самой церемонии. Семьи жениха и невесты договариваются между собой, выбирают подходящую дату,
подготавливают приданое, арендуют банкетные залы, нанимают операторов, музыкантов, организуют угощения. Qımmat bahari akmaya yolunu dokuran alacakın yürüyse, gözmoncuklar, bisirlerden bedelen alacakını Aygülcan'ın yakacığına daklı kemen, altın tengeciklerini Aygülcan'ın başından geçiye, bedevi ulu öyün, bedevi ulu toyun, beygelde saklap öyün mehraban gayının ümniyle, ovodun mehraban gayineti Aygülcan'ın mehraban enni kıvırcık gayineti eni görüşüleceğini, Ağızlar ağzını yaşayıp ağzı canacağını Aygülcan'ın başından attı el çarpalı. Kıtta ortana gel yine de yürüyse Gımmat Baharı Svarovski ağaçlar ile bedelen Gımmat Baharı ağaççı ulu kıyıgacının Aygülcan'ın başından attı inni Gıdırlar dakyaz, gıdırlar dakyaz ne getirirlerken Dakçak daktağını hem metrem ağarıyıp baktırıp daktın hem mekşi görsünler Hemme zatları getirilen altınlar in ağır başı, Yerevan'ın gıdırları. Sanıoğlu bir maestri ellerinden güller dökülüyen, gödekirden dövülgen meşhur ağaççı, toymalı borcunu şuur meçeli, elin şeyler karışmıyor ağaççılı kalmak ve harka olmayı, toymada hıvlı tekmayelektir. Важно не только организовать праздник, но и показать уважение к традициям и родне. Одной из главных особенностей туркменской свадьбы является приданая невесты – джекис. Это может быть не только одежда, посуда, ковры и мебель, но и современные атрибуты. Бытовая техника, украшения, автомобиль. Все это выставляется на всеобщее обозрение во время специальной церемонии – коргизмы, где гости могут оценить вклад семьи невесты. На свадебном торжестве собирается огромное количество гостей – родственники, соседи, друзья, коллеги. На столах изобилие блюд от традиционного плова до сладостей, приготовленных в домашних условиях. Yavaş yavaş. Yakışmadı ha buna. Bir saniye. Bir de böyle elimle şey. Gözünü yaptırıp duruyorum, savaştırıyorum ben. Karnına. Gir kaydı. Az önceki bir elini tutun. Gözünü kapatıyorsun. Bir saniye. Sana yardım edersiniz. İki kişi Doğru bak. Onu benim üstüme bırakma. Yok ya. Beyza biraz Tutacağız biz aşkım. Hayır, bir dakika. Yok tut onu. Düşüyor kafandaki. Tutuyoruz. Ayakkabıyla Biraz giydir. yukarıya, Ayça. üzerine otur. Kuşla giydir. Kafandaki Yürü şu an yani düşüyor öyle ama benim. Nerede tutayım şunu? Tamam. Alın. İki gözüm bir tane de ağzım var ama. Gözünü şey var. Onu ilk kaşıkta nakit yok. Doğru. Şimdi kurtu. Ama korum. Tamam. Ben Selamlar. şimdi. Sonra şişe ver. Çiçeği verin. Yüzünü aç. Gör. Yüzünü Gördün açacağım. mü? O Bağla. kapı. Gördün mü? Mangay ne uşak var mangay ne? Mangay ne uşak var? Çok iyi. İyi kurtu söyle. Kardeşim. Al yapın diye. Oradan bir anda geçip dur bak. Ayakkabını verin. İki bin çıkan yerlerden o kurtu. Hayır hayır. Tamam. Tut Murat. Doğru, hayır. Koy şunu. Tamam. Benim şu an saçımdaki düşüyor ama. Ben bir saniyede
Mana detran. iPhone hem de nice. Bulsun ya Bir buraları saniye. çektiğiniz. Üç tane olsun. Yani bir yazdım ha. Ay şimdi şeyi. Yanı. İndireyim mi? Var mı? Evet, spasiba. Ümmet koyalım. Hemen. Yanı. Skanya'ya devlet tanıdık. O çilerin aslında kapalı. Gelmezsin dönemede de Tam bir oraya çarptı. Skanya'ya devlet tanıdık. O çilerin aslında kapalı. gelmezsin dönemede de Tam bir oraya çarptı. Hani kıydardık ben kıydar var düştaydı. O beni alacak. Koşma diye. Ben bana alacak. Şimdi ben kıydar yiyeceğim. Ne niye uçak ne o? Gece rahatın hemen. Selamlar. Sonra şey var. Çevrenin yoluyla ben çıkıyorum. Yüzünü açacak. O kapı. Lan ne o zaman lan ne o zaman? Çok iyi. İyi kurtardılar arkadaşlar. Al yapın ya. Oradan yanına çıktı bak. Hani kıydardık ben kıydar var düştaydı. O beni alacak. Koşma diye. Ben bana alacak. Şimdi ben kıydar yiyeceğim. Ne niye uçak ne o? Gece rahatın hemen. Ay şimdi şeyi. Yanı. İndireyim mi? Var mı? Evet, spasiba. Ümmet koyalım. Hemen. Yanı. Mana detran. iPhone hem de nice. Bulsun ya Bir buraları saniye. çektiğiniz. Üç tane olsun. Yani bir yazdım ha. Gidin Skanya'ya ben kurtardılar. Hayır Tamam. Tut. Doğru ayrı. Buyurun. Benim şu an saçımdaki düşüyor ama. Ben kızan yedi. Daha yardım edesiniz. İki kişi var. Onu benim üstüme bırakma. Ya beyler biraz Tutacağız biz aşkım. Aşağıdan tutacağız. bir dakika. Yok tut onu. Düşüyor kafamdaki. Tutuyoruz. Ayakkabıyla giydir aca. Kuşla giydir. Kafamdaki Yürü şu an yani düşüyor ama edelim. benim. Bir saniye. Bir de böyle elimle şey. Tamam ben Selamlar. şimdi. Sonra şey var. Çevrenin yoluyla ben çıkıyorum. Yüzünü açacak. O kapı. Lan ne o zaman lan ne o zaman? Çok iyi. İyi kurtardılar arkadaşlar. Al yapın ya. Oradan yanına çıktı bak. Yani. İki gözüm bir tane de ağzım var ama. O ilk kışta nakit yok. Doğru. İyi kurtar. Ama doğru. Kızın ayakları yandı. Ayakkabının içinde ne yazıyor? Fenalık geçirdim şu an. Şey mutlu olun yazıyor. Музыка, танцы, поздравления, подарки – все это делает атмосферу праздника по-настоящему яркой. Одним из самых волнующих моментов свадьбы является встреча невесты в доме жениха. Это событие сопровождается особым обрядом – встречей с хлебом-солью, благословениями старейшин и особыми песнями, наполненными пожеланиями счастья и долголетия. Bahtlı devletli olsun. Beyzatingim ayağım düşsün Allah canım hudacan. Tamamen de öyü ena tanrıda olsak muratsa. Amin. Amin. Anne oradan biraz kaysana. Tamam aç bir daha. Bir Fatiha oku. Evet.
Bir Fatiha okunacak. Amin. Allah'ım bir yardım. Amin. Murat aşağı in. Ha, şimdi Arda nerede? Aşağıda. с почетом, а ее приход в новую семью символизирует начало новой жизни. Не только как жена, но и как хозяйка, будущей матери и члена новой семьи. Особого внимания заслуживают наряды невесты. Традиционно она надевает богатое национальное платье, расшитое вручную золотыми нитями, с украшениями из серебра или золота. Многие невесты также выбирают белоснежное платье в европейском стиле, тем самым сочетая современность с национальным колоритом. Нередко девушка меняет несколько нарядов за вечер, демонстрируя как скромность, так и величие. Музыкальное сопровождение свадьбы играет огромную роль. Туркменская музыка – это не просто фон, а эмоциональное сопровождение каждого этапа. Звук дутар, голоса певцов, фольклорные мелодии – все это создает атмосферу, полную эмоций и торжественности. Интересно, что туркменские свадьбы – это не только про традиции, но и про демонстрацию достатка семьи. Kıymetli şahitlerimiz İlayda Albayrak Hanımefendi, Necmi Cengiz Beyefendi. Sizler de hoş geldiniz. Şahitlerimizi de alkışlayalım lütfen. Demiştir. Bir de kıymetli şahitlerimiz ve çok değerli misafirlerimizin huzurunda sözlü olarak beyan ederiz. Многие стремятся сделать свадьбу как можно более пышной. Арендуются дорогие залы, приглашаются популярные артисты, заказываются эксклюзивные платья и декор. Это вызывает разные мнения среди людей. Одни считают, что таким образом подчеркивается статус семьи, другие, что настоящие чувства не нуждаются в показухе.